Ka Federation of Khasi Jentia Angaro People North Khasi District aka khasau tarik jeliu arjar posau kalalai banjure pika office junga district medical and health officer Hariboi district kabala sateng mentala bun senam bat kabala bu jing e kam tami kinong pang kibatia anong po sibil hospital namar bo 4 ban pendap bat kenria e ketika office ku mencupan kan mau baka seng dang ki khenyak sengi baladap kalalai jaru banjure pika nong po sibil hospital halo kajing pentia alang berkoidi bari kinong pang haka juga kamera kabawan raru ke jingting jings ire ki pajba bakum kibor bari pe jong anong po sibil hospital kila de bandon ka kamera ka bakar pang ban pentia ki koidi ki barang dan hapren ki jinsya sumar omar klelang bagi pajba ini nak liang KFKGP North Khasi District mentah ke singi hakani ka no pai singi lawan banjurip ya kani ka office building ke barang susna thamai ke bade jong ka DMHO jong ka Hariboi district te kajing pelong ini banwan jurip banwan pej ya kani building kelong hadin ba lai benai haswa pratrik jong match nila ya kenduk ba ka medical superintendent hak baide bat ka jing pentia ai koidi bat ki nongpang hakaju iwon namar ba katkum ka jingkular jong medical superintendent Dr. Bla hakatuka katrik jong benai match au neusnem arjar psau yong ba shen on sa plino ya kani ke building namar ba ka date of competition ke period ka de mutausnem arjar psau benai match kat ba pause ba kadang mi gi benai no woi benai so woi benai mentala poi sedu benai jun nadu benai match du benai jun 4 UI kita kidak kishin ba on sedap no on saprino tang haki kniat singi marba katkum ka jingtip jungi kila extend biang ya kani ka term ya kibnai ko kada katkum ko kada kila extend reba ni ba kadang mampor om jingsakan kut mentau benai tambang ni katkum ka jingon pet jungi ka jingon inspection jungi ngilap ba dang simpor sa kato kan benai ban pendap telano pat kini kipat ba kibatia pang hang teh po sibil hospital po kinhaban tialang berkoidi kadang dang mi kiblai kadang bersir kipat ba lalu kata ngaban ru sai kawai ba namar ba kajing khamnya pelat jong ketika sibil hospital ban pentialah du ba ban pentialang koidi kapenlong sai kinong tre ba kintre torti kinle naki kam kiba kile man kile sting ya ki nongpang ti ngana kaliang nina kaliang ke FKGP North Khasi District ibu kajing kentu ya ki board peniat district jong ka health nak kaliang di mecho bakin penplay bardor ban pendap ya kani kenang ba kasbil hospital kan yo occupied ya kita ke building ke ba langsung ke dia mecho mentah ti aku ban ong sa sikentien abide bat kini ki medical staff apo sibil hospital tolong kiba pikir tolong kiba trihok kam wat ailat ba kipat ba kinsem ya kajing nrai balda upat ba asem kajing ba pir kinong trai pin sasem kajing te kenturu ya kaliang ka medical superintendent aku juga por ki DMHO ban pet ya kini ki jingjenjar jung pat ba ya kini ki jingsem jing jung pat ba khnang ba kanom sem sun anis khmat ba ki pat ba nong song snong jong ka thain Hariboi baduk bapli ibawan ti apang hak di sibil hospital kinom semsu ya ki jingjenjar habai de bat kajing lek tok met jungi nong trai ha kajing bom pikir jong kita ki medical staff ti tang kini kintien nga kentu ya ka ekibor beri pet ya sadu sarkar state government bahkan chief initiative bahkan pet ya kani kam khenang ba kajing sok jong pat ba jong kadong Hariboi jongi kinyo ya kata kai kumbaki temu kumbaki kwa kinyo kita